الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mahuli mga kamaasan, kamagulangan kataw tay manghuran haagam sin Allah Ta'ala. Laung sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hambok waktu kaya buhan kami amuin limilingkod hadarat sin Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bimana nanui suikato in Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sin parakala kaya sakupan niya parakala amuin kaya buhan niya. Laung sin Umar radhiyallahu anhu tagha na sadya aun hambuk usog lando imputi sin panamong niya ibang sin katagungtom sin buhok niya. Wairin ha mga baktas kakitaan mo rin doon. Hamuin sin intaw yaon din ha mga tao nagtutulak-tulak.
sarta wayray sab makakilaring kamo misanhang sulag. Pagdatong sintaw yaon, magtoy limingkod haalupan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ampa siya nangaro iban nangasuo. In panagnaan din ha mga pangasuo niya, niya, baytai ako, suy-suy ako tungod sin agam Islam. In sambong sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaniya, muna-muna, suway kaw magnaik saksi, ay bimana suway kaw tuod mga harad, in way rugaing Tuhan, mapatot pagtag-ipunan, duweng ding Allah Ta'ala. Iban suway ra kayo sab kumaharad, iban magnaik saksi, sin in Muhammad, in siya ipon iban daak sin Allah Ta'ala. Hikamaruan niya, suway mo palindogon in sambahay ang 5 wakto. Hikato niya, suway hitunay mo in jakat, sin pangalta, biyos kay mo sin Allah. Ikaupat niya, suway kaw mo asa habulan Ramadan, in hikalima niya, amo na in pagnaik haji hay siyo in makaraos tumudyo humarakmat to kanya. Hangkanda in Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, langsin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, buniyal Islamu ala khams, nabangunin agama Islam halima parakala, ay bimakna in 5 parakala ini amo na in hag sin agama Islam, amo na in pagbahasahon sin pakato rukun sin agama Islam, in 5 parakala, amo na in pagsahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panagnaan, hikamarwan niya, in pagpalindog sin sambahayang 5 wakto. Hikato niya, in pagtunay sin jakat. Hikaupat niya, pagpuasa habulan Ramadan. In hikalima niya, amo na in pagnaik haji, habulan haji, hay siyo na in makaraos kaniya, insyaallah ta'ala. Narihay ni mga kamaasan kamahulangan, in maniyo tiyo pangadji ang singkita niyo haadlaw ini, amo in rukun hikalima sin agama Islam. Amo na in pagnaik haji, pagka yari nakita niyo, din ha mga bulan, amo in bulan, makajari na long tabihayan, in tiap-tiap, hisiyo-siyo na amo in makaraos, magnaik haji, tumulak madto pa Baitullahil Haram. Muna-muna, tungod sin amo in pagnaik haji. In ini, bukon da in katan kewajiban, bukon da in katan kewajiban, sa sumagawa, in kewajiban hayni, amo na in mga silam, manusia makaraos, tumulak, tumudyo madto pa amo in Ka'batullahil Musharrafa, madto pa amo in Makkatul Mukarrama, amo in pagtutunayan sin mga pagnaik hajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, long sin Imam Al-Hulaymi rahimahullahu ta'ala, in paghaji,
Hindi agun-agun mapunya na ingkatan, agun-agun tibayhuan sin ibadat pa Allah Ta'ala. Faman hajja, hisiyusyu in makahadji, fakaannama som. Biada siya sin nakapuasa. Wasalla, biada siya sin nakasambahayang. Wa'takaf, biada siya sin nakapag-i'tikaf. Wazakka, biada siya sin nakapagjakat. Warabata fi sabilillahi wa ghaza, damikian biada siya sin nakaagad nagbuno harang fi sabilillah. Baha aun din katutan in makaasubo. Mahibaha bihadto. Muna in amuin kakahinang sin mga sila maghadji. Biada tuod sin mga ibadat amuin nasabot na to kaina. Pagpuasa. Bukon in katan sinin mga sila amuin maghadji. In mga sila maghadji yan. Bukon in katan sin kabayaan nila mahinang. Aun day sabdain ang mga parakala amuin tangkaan nila iwan layuan nila. Ang kandabi aralong niya sin nakapuasa. Nakasambahayang nabukon bang sopa managahadji na hindi magsambahayang. In katan niya to magsambahayang. Labi aula na in mga sila amuin maghahadji bang sila magpuliling na. In baita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in pagpuliling iban sin pagtawaf. Hakatilibot sin Ka'batullahil Musharrafa biara siyan sin sambahayang amurakuman in piagbiddaan niya sadya sin sambahayang iwan sin pagpuliling yaon in pagpuliling makajari magbisara adapun in magsambahayang di makajari magbisara. Ikatunia biada siya long tab siya sin nakapag-i'tikaf. Ati sin mag-i'tikaf ini amin tumutok ko rin doon halaw sin masjid. Na in mga sila maghahadji, biada hadto isab. Sa lugay nila naghahadji, mura-murahan, nag-i'tikaf sila bihayan, ha mga kalugal-lugalan amuin bubutangan nila yadto. Wasakka, biara sila sin nakapagzakat, karena way saan maghadji, buat malaingkan, insuway niya, magpagwa siya sin amuin pangal tabios kanya sin Allah Ta'ala. Warabata fi sabillah wa ghaza, iban biada siya sin nakagad nagbuno, karena mujahada, iban aun paglugto, bukon maluhay-luhay, in parakala sin mga sila maghahadji, karena in mga sila maghahadji yan, atas taykuran in hula, atas hiwin in anak asawa, atas kailo tumulak pahula malayo, di kaingat-ingatan bang makabing magbalik mari pahula, pila na sadya impiag karugan na to, iban bang kita ni umakad to, adlaw-adlaw in pagsambahayang salatul janazah, ando kailo biya na sin aki, bukon in katan sin makahadji, makatanto in sila makabing pamagbalik, ay bimana biya da sila sin nakaakad nagjihad haram fi sabilillah. Mahuli niya mga kamaasan kamahulangan, para kala paghadji, dahin ha mga kiyabay takato sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in lingkat niya. Ang kanday sab in mga sila tagagaos. In mga sila amuin masi-masi kaya tutumtuman nila in kalabdihan ibang kalagbuan sin parakala paghadji. Aun waktu baha di kita ni sab makaiyan tahun-tahun sa sumagawa na lindurandam sin mga sila bang aun sarapat in makapagbalik-balik sila maghadji karena sin kalagbuan sin parakala ini. Sabda sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, al-umra ila al-umra kaffaratun lima bainahuma. In pag-umra, in umra, dahing hambok umra, maun pahambok umra, in yaun bilang hipagkifarat sin pardusahan haantara sin dua umra niya. Bimana bang intaw yaun nakaumra na, hati niya papasun sin Allah Ta'ala in pardusahan niya haut sin dua umra niya yaun. Siyunuan sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wal hajjul mabrur
Adapun in paghaji pagtawakon mabrur, laysa lahu jaza illa al-jannah. Wayro ing tumbas amuin madauhat iban hirihil kanya sin Allah Ta'ala buat malingkan amunain sulha. Allahu Akbar. Atin niya malaggo tutungbasan, malaggo daraugan, malaggo amuin mamaksurun sin tiap-tiap din kato taniyo. May ta sumambahayang, may ta magpuasa, may ta magzakat, may ta huminang sinhinang marayaw, may ta maglugto sinhinang marayaw, makadawhat sadya sinhinang marayaw, fi sabilil jannah, asupaya sadya makasul palawon sin sulga. Narindi mga kamaasan kamagulangan, dahin ha mga nasabot biyita kato sin Rasulullah, in paghaji mabru pagtawakon, wayro ing tungbas hirihil kanya sin Allah Ta'ala buat malingkan sulga. Nasabot sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam demikian, faman hajja lillah, hisiyo-siyo in makapaghaji sa paghaji karna sin Allah. Ang kanda in uno-uno hinang ibadat suway na to marain dua parakala ini. Suway na to jagahan mga kamaasan. Dua, way na hikato niya murah-murahan. Insyaallah ta'ala. Bukon day ni mga mahunit hapalon iban ingaton. Dua parakala, sambahayang puasa, kataan uno-uno ibadat, saraka, pagtabang, kataan uno-uno ibadat, kanganan siya ibadat, suway makandot niya in dua parakala ini. Muna-muna, suway in uno-uno ibadat hitunay mo karna sin Allah. Bukon pakita-kita, bukon parungog-dungog, bukon hasupaya maiyan kau in ikaw tao mag-iibadat patuhan. Sa sumakawa, manahot maaslag din ha mga tibayhuan uno-uno ibadat, suway karna sin Allah Ta'ala. Hikamarwan niya, suway in ibadat hitunay sin siyo-siyo na rin kato taniyo, suway siya aturan. Suway siya aturan. Unimbay ta sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam kato, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Pagsambahayang kamu, biyasin amuin kakita niyo rin kako sin pagsambahayang ko. Nawala na to nakita in Nabi Muhammad nagsambahayang. Wala na to nakiasakupan in Nabi Muhammad biya din siya magsambahayang. Sa sumakawa, kaya baita kato sin mga sahabat, sin mga tabi'in, sin mga tabi'ut tabi'in, sambil kaya baita kato sin mga sila waris iban ganti sin mga kanabihan, amo na yung mga ulama, bang biya diin indagbos iban hantang sin pagsambahayang sin Rasulullah, ay bima'na, suway in pagsambahayang iban ibadat sin tao yaon, biya da sin pagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi aula, nakaiyan day sabin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ay kawaan niyo rin kako, bang kamu mabaya mag-umrah, bang kamu mabaya mag-haji, kawaan niyo rin kako, bang biya diin intibayhuan iban dagbus, sin pag-umrah iban sin pag-haji yan. Na yan day sab, wala na turay sa biyabutan ni Rasulullah, biya din siya mag-umrah. Wala na to nakiasakupan kita in Rasulullah, biya din siya maghaji. Sa sumagawa, biyabay takato sin mga sahabat, wala na to naiabot. Biyabay ta sin mga sila tabi'in, wala na to naiabot. Biyabay ta sin mga tabi'ut tabi'in, wala na to naiabot. Biyay takato sin mga tabi'ut tabi'in, sambil pamasa na to biyahaon. Biyay takato sin mga ulama, biyay takato sin mga sila amin waris iban ganti sin mga kanabihan, bang biya diin yanda piag kalukis haka kitab-kitaban, yanda kihatihan iban nahapal sin mga sila ulama, bang biya diin indagbos iban hantang sin paghaji, ay bimakna suway in uno-uno ibadat, magad siya
haamuin aturan biyasin piaragbos sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hangkanda invite sin Rasulullah rendi kato, man hajja lillah, hisiusyo maghadji hakarna sin Allah, mahuli, falam yarfuth, naghadji siya karna sin Allah, hambog din ang mga aturan niya. Sabab in uno-uno para kala, aun piyang daakan, aun piyang langan. Biarasin pagsambahayang. Bang aun piyang daakan kato, aun day sa piyang langan. Bimana, hari ipakita niyo makasambahayang, insubay kita niyo mag-ail, inyad to piyang daakan. Sakali, bang kita niyo magsambahayang na, yaon na kita niyo halong sambahayang, insubay kita niyo ra na di na magbisara. Insubay kita niyo rin na magkaon, mag-inom, inyat to piyang langan, nabi adahat sa sabing paghadji. Aun din ha mga piyang daakan, insubay hipapahinang kato, aun din sa piyang langan, insubay papahalian, iban papaan, iban kato, taniyo. Dahin ha mga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman hajja, hisyusyo maghadji, man hajja lillah, hisyusyo maghadji, hakarna sin Allah, falam yarfuth, langsing kaibanan ng ulama, mahuli wala siya amuin, nagbisara sinamuin laka-laka, sa langsing kaibanan mga ulama, falam yarfuth, ay bimana, wala siya simuok paasawa niya. So, aun wakto yan, maghadji na dua magtiyaon. Nabang so pa mahawak to naghahadji sa kalidiatungan manin usog ang bayaan sumuok paasawa. Naasal kay bang mga kato, di niya na makawa, inaamuin daraukan, atawakan, in pag-iyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makalanggal niya siya sin piyang langan kaniya sin Rasulullah, hisiyusyo in maghadjiyakar na sin Allah, pag-uwos, wala siya simuok paasawa niya, walam yafsuk, wala siya himinang sinhinang kapasikan, bima na long sin mga ulama, wala siya nagmaksiyat, fa Allah Ta'ala, raja'a ka yawmin waladathu ummuh, magbalik siya mura-murahan, dahil paghadjian niya, muy siya pahula niya, biada siya sinyam payugos piagbata sin ina niya, way rusa-rusa niya insya Allah Ta'ala. Ilingkat iban dayaw, hangkan na mga kamaasan kamakulangan, dahil di baha mga sukitan niyo na uno baha tuwalong ni impag-iyanon hajj mabrur. Amo na ini namin suway na to, amin ingaton, iban suway na to tumtumon, iban in suway maksuron tood. Hajj mabrur. Uno, ingkataan si maghadji madto. Ingkataan si namin maghadji, yamin yadto na naghadji. Baha, uno baha ingkataan yadto, nakakawasin hajj mabrur pag-iyanon, atawakan wala. Na in pag-iyanon hajj mabrur, langsing kaibanan mga ulama, amo na lang na in hajj, amo in piaragbos haaturan kabayaan sin Allah Ta'ala. Bimana, suway si haaturan. Aun piyang daakan, iwan aun piyang langan, bangunin diakan paragbuson, bangunin liangan, halian, aniban, iban layuan. Hangkanda imparman sin Allah Ta'ala halang sin Quran, faman farada fihinna al-hajja, hisyusyo ing kiyawajiban, doon halauman sin bulan haji, hati niya hami asyurul hurum, naam, hati niya, amin bulan haji, amin tuyaun, na fala rafath, muna-muna suway siya di sumuok pa asawa niya. Kihatian na to, bima na di siya jumima, supaya tumarang na tuod. Arakalaong kaiman na long niya di sumuok, ay di ati makajari misan magambit-ambiti, aun bukon bihatin maksud. Sa kihatihan na to na, hati niya ri siya, amuin huminang biasing pagkabiyak sa ansin dua maglaki bini. Fala rafatha wala fusuq, bimana wala ma'siyah, di siya magmaksiyat. Wala jidala, iban di maglugat, hawak to siya nag-haji. Aniban in mga parakala, iban na sing kaibanan nasabot pa sin mga ulama,
amin uno na naman in mga parakala, di mo hinangon. Nahangkanda mga kamaasan, kamakulangan katautay manguram, parakala paghaji, parakala dakula. Haisiyo-siyo in makakaus, na insuway bangaon sarapat mag-us-us, amin tumunay kaniya, hasupaya madauhat niya indayin ha mga salago-lago, tutungbasan, hirihil kanya sin Allah Ta'ala, sumagawa aun sadya rin ha mga malingkat, amin long sin bahasa patumtum even advice, bangaon sarapat, bangaon nabi ang mga mukarnasin ikaw, in amin law mo hatahon balik, hatahon yaon, mabaya kau maghadji even tumibaw madto pa Baitullahil Haram, in sarayaw-rayaw tuod mga kamaasan, kamakulangan, in muna tuod, in pagguruhan muna in parakala paghadji. Sabtumtumon na to. Bang mga upamakon mag-tournament yaon, mag-boxing na ka, mag-taekwondo na ka, mag-karate na ka, di tuod, baha, biyak ka ko, di ako makatawakkal, lumamod, haparakala pag-tournament yaon. Bang amin iparakala yaon, di ko kaingatan. Bang mga upamakon mag-taekwondo, pag di kita misan maingat sumipa, na naglaog kita simbaranta. Damikian mag-boxing, misan in sumuntok, sa kalibi ang mga lumamod kaw haparakala yaon, misan in sumuntok, di kaw misan maingat sumuntok. Ayaw in sumuntok, misan in mamangari, misan maingat mamaka. Nabi adiinin kapag usus ni paparakala yaon. Hikamaruan niya. Bang so pa maintaw yaon way panghati haparakala yan. Biadi, kugdanan. Kukonsumon da kuman in amin bi ang mga pag-tournament, di siya maingat, sakali kukonsumon day sab, bihaon siya yan pa mag-anad. Bihaon yan pa siya mag-anad. Pagos kukonsumon na yung tournament. Nabiya dahat to mga kamaasan, bangaon sarapat, hisiyusiyo rin kato taniyo, in aun baya niya mukarna ni in amin longta, mabaya siya tumunay sin saraka, parakala, sa lagbo-lagbo, ibadat yaon, muna pagburuhan niya na. So, biarasan si mga pagsambahayang, in kagunahan mo ingaton, uno naman in parakala, di akan iban silyangan, hasupaya madauhat, sin tiap-tiap din katutan yung pag-ianon, hadjon mabrur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na muramurahan mga kamaasan, kamakulangan, biya na sinagi in mga parakala ini, nabukon ini, kabiaksahan simbya kato taniyo. Bukon ini biya pagkabiaksahan law niya tahon-tahon paghinangon na to. Bukon day sa magdumagadlaw piyangadji na to yung parakala paghadji ini. Sa sumahawa, pagkabihad to, bukon kabiaksahan na to, nasuway na tutod siya pagburuhan, suway na tutod siya amuin pangadjion, hasupaya mura-murahan, bangkitan niyo makatulakmad to. Insyaallah ta'ala, biiznillahi ta'ala, madauhat na to in pagtawakon, hadjon mabrur, hasupaya in pagtulak-tulak na tumadto, di mahinang amin pag-iyanon magturis na sadya, ngagad iban maningod-singod na sadya kaw, bang biya diin in dagbos, iban kakahinang sin mga silaray dito, mura-murahan bang man pagbarakat sin Allah ta'ala kato taniyo, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi al-mudhnibata al-mukhti'ata bittaqwallah. Wa ahuthukum ala ta'atihi. وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله جل جلاله في محكم تبيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kabalikan biya salawat mga kamaasan kamakulangan, magmaap dakuman. Dahin ha mga tanda, sin parakala paghadji bukon ini pagkabiaksahan.
aun waktu misan in mga sila nagpakahadji na bang nato asuwuhon bang diin indagbos sin mga paghadji iban uno naman in mga susuksuhon na bang mga pilay tahon na limaway na baha makaiyan piyang lupahan na akulong niya. So mayta, bukon ini biasin tahon-tahon ay adlaw-adlaw biasin mga pagsambahayang inhinang ini. Oh. Misan aw mga maghahadji nagpakahadji na sintahon limaway sadya bang mo asubuhon in mga nagpakahadji baha na law mo piyang lupahan na ako bang uno naman biya diniyat ko bihayan aw waktu bihad ko in hikasambong kato mahi so in kaibanan na pagkain paghadji ini aw day sabdain ha mga pagtawakon mga magsasaik bimana amunad to in magtutundan iwan mag-ambit kanila na maubos sadya sinyad to aw waktu kalupahan na nabukon biasin mga sila kaguruhan piangadji iban na sintahon-tahon nakawiyaksahan nila nan. Hangkanda mga kamaasan kamagulangan katawtin manguran. Ando, kuno-kuno, dumatong inwak tubusan kita nyo sin Allahu Ta'ala gaus, iban kaya, sa taanugharaan kita nyo sin Allahu Ta'ala, haamuin lidjikian kita nyo makabisita madto, paamuin sa lingkat-lingkat, sa rayaw-rayaw tampat, murah-murahan, insyaallah ta'ala na ayaw kita nyo maghawal-hawal, ayaw kita nyo magduarwa, lumawag kita nyo sin mga kaguruhan na to, amuing kapangarsubuhan, kapangaruhan, kapagguruhan na to, hasupaya mapabuntol, iban mabuntol, in pagtulak-tulak na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. But na, damikyan, ha mga sila maghahadji, ayaw nila lupason in mga kawaktuwaktuhan nila. Imbaita sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam in sambahayang Hamasjidul Aqsa amin yaon ha Palestina yaon in hambok sambahayang na intong bas niya biya 500 sambahayang ding harugaing masjid si sambahayang niya in Hamasjidun Nabawi makasambahayang sa hambok sambahayang ding doon biada siya sin nakasambayang hangibo sambayang dahing harugaing masjid. In Hamasjidul Haram, amunad to in sa taod-taod, biada siya sin nakasambayang hanggatos ngayo sambayang. Allahu Akbar. Ang kandasan, malagbo in daraugan, malagbo in tutungbasan, hamanga sila amin daran, amin bi mga masya Allah in mga mag-umrah madto bihayang yagkasakupan na to ng kaiwanan ha mga bulan Ramadan mag-umrah madto al-umrah a bulan Ramadan biada siya sinamuin tungbas sinamuin paghadji iwan paghadji ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaggo hangkan na mga kamaasan kuno-kuno mga katawtay manguran aun nabi mga gara na to atawakan aun nabi maksud na to madto amuilong niya insyaallah taala na ayaw kita ni mag-isarwa muna in amuin magguro mga sutuod maghapal mangadji hasupaya biizillahi taala na kaingatan na tutuod marayaw in mga hihinangon iban susuksukon na to iban sin kahalian na to in mga parakala amuin pipahali ka to sin Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam labi aula na in Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan madawhat na to in pag-ianon nila hajjun mabrur insyaallah ta'ala sarta na kuno amuin anugharaan sin Allah ta'ala indeng kato tangyo in makabalik pamagbalik pahula law sing kaibanan din ang mga ulama din ang mga tanda ramikyam sin in hajji niya hajjun mabrur bang siya makawi na pahula in lumabi pa indayaw niya rin sin kainatagna bimakna suway siya mapinda dahin ha amuing kakahinang niya atawakan suway sumunging kakahinang niya marayaw sarta suway
katinggalan niya na in mga bakas para kala bukon marayaw biidhillahi ta'ala inyat tulong niya rin ang mga tanda sin inyat to hajjun mabrur kabtangan sin kaiban mga ulama murah-murahan bang mampi pagbarakat sin Allah ta'ala kato taniyo iban bang manti taniyo anughar anda sin Allah ta'ala katutub labi aula kabuka halong sin bigi jantong pangatayang iban bang man kita ni murah-murahan anugharaan biasin piyag hanughara hamang katawten mahuran in makabisita magbalik matto pa Baitullahil Haram innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid inni da'in fa amin. Magdoa kita ni pag-amin kamu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibul lid da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana tajawaz an sayyi'atina tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana tajawaz an sayyi'atina tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma ihfazna wahfaz ahalina ahlana ya rabbal alamin min kulli su'in wa syarrin wa makruhin ya rabbal alamin. Allahumma innaka tara makanana wa tasma'u kalamana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana farrij Allahumma ma ahammana wa aghammana ya rabbal alamin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis qurabal makrubin wa qadid dayna 'anil madinin washfi wa'afi mardana wa marda jami'al muslimin. Allahumma shfi wa'afi mardana wa marda jami'al muslimin. اللهم اشف وعاف مرضانا ومرضى جميع المسلمين. اللهم إنك تعلم ما نزل بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنسألك اللهم أن تفرج عنا وعن جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والتوفيق والاستقامة ودوام النعم وحسن الختام. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين. وارزقنا اللهم كما رزقت إخواننا يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تجعلنا من عبادك المقبولين وأن تجعل حجاج بيتك الحرام يا رب العالمين من عبادك المقبولين عند ربك عندك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن ترزقهم حجا مبرورا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم حجا مبرورا ونسألك اللهم أن تحفظهم جميعا من كل سوء وشر ومكروه يا رب العالمين. ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات. وصلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.